به برهویا آرش محمد برپرس ملبند رخصنا دوک و اندام انجمن سرکردایتی و حوال سلام عبدالله و خاتو ایمان آمیدی اندام انجمن سرکردایتی و حوال بلنشالی رهبری گشتی دزگه میدیای بادینانو نوینرین مکتب آراگاندن ایکتیان اجتماعی کردستانه و برهویا جماره که برپرسین ارگان ایکتیل آکره رادیو دنگ بادینان آکره حتا بکرن. ما بلي فترة ما وعد بخلق آخره والمطلب قالك شرعي المطلب قالك باشا بالإعلام دكوج راديو آخره بتبكرن وقت دست قيمي دي بعدين ما وعد دابي يعني الحمد لله برما وعد خود جيبه جيكره في راديو شو قال فرمي بخش خواب ركر هيفي دارم راديو بادينان لا آخره بشد بدنجي كي زلال خلق آخره بشد بدنجي كي دلير كو داخازيات خلقه بجين تهمي لاكي دنجك بت فرق جوازي نكنا بين خلقي وأكري ده همي خلقي وأكري بهمي لا نكيبه بهمي أولى كيبه بهمي عشيرة كيبه دنجي وأكري بعدين الأكري دنجي خوب زانت رادیو دنگ بادنان آکره پروژه کوما که روزنامه‌وانین گنجین آکره بو کوما وکی دلیج بو کار دکرن بو بجهینانا وی پروژه افرو کفت ده خدمت خلکی آکره و دورو بردا دنگ بادینان آکره افروکا به آوای که فرمی بخش خو دست بکر لبن دروشمه بویری دکوتنه دا و رازبجی ده پیام دا و رسانتی ده استرانه دا لسرپیلا اف ام نطحاف پوینت نهلو تدنگ بادینان آکره ده پرنگه که گشتی برنامه خو ین روزانه ده هبن نوچین خو ده ین روزانه هبن هر وساجی بجداهی دکویت خدمت دا بجداهی ایدیا سیاسی هر وساجی ایدیا سیاسی یا اولی یا نتوی ده خدمت گهدار خوکتن ایکتیان اجتماعی کردستان رولکی هر مزن هیا بو گاهاندنا دنگ آزاد و آزادی راگاهاندن و روزنامه گریه لورا مالبند دهوگ بردوام لحول خو بو پیش خصنا بوار راگاهاندن و آزادی روزنامه گری دڵنیام ئەمە دەبێتە خەرمانێشتری لەسەر مێژووی چ نیشتمانی کوردستان لە منتیقە و درێژەدانە بە خەباتی سیاسی لە سنوورەکەەوە بەدیهێنانی خەونەکانی تری گەنجانی چ نیشتمانی کوردستان لە بوارە جیاجیەکانی ڕاگەاندن و بوارەکانی ترەوە ئەم ڕادیۆیە دڵنیام دەبێتە دەنجێکی زولال بۆ گاندنی ڕاستیەکان لە منتیقەکە. رادیو آکره دیبیتە سەکویا دەنگێن دلێر و ئازا و ڕەسەنێن دەبەرێ و دیبیتە گەهێنەرە پەیاما خەلکی لە هەموو ڕوویەکی بە لورا خلکی آکریجی دل خوشن ببکر ناوی رادیوی اسماعیل سعید دزگه میدیای بادینان آکره